koju hoćete da postavite i glavna je tema između muslimana i nas hrišćana upravo to. Je li Bog samac, je li Sveta Trojica ili nije. Tu se naš dijalog treba razvijati i tu je kamen o koji se on razvija. Ali zbog što se kroz tu dimenziju kršćanske misije nimalo ne osjećamo napadnutim, iz razloga što je ono što je problematično za nas u tom filmu s aspekta islamskog učenja sasvim jasno razgraničeno. Dakle, u islamskom učenju i kršćanskom učenju ili učenju biblijskom. To su dvije uglavnom tačke problematične. Islam, prema učenju islama, Bog je jedan jedini, dakle nema trojstva, niti je rodio, niti je rođen i zato ta relacija Bog, Otac, Sin, dakle ona u islamu je vrlo precizno, dakle neprihvaćena i s druge strane sama činjenica da li je Isus ubijen ili nije sa aspekta islamskog učenja, ona je u Kur'anu precizirana gdje se jasno kaže niti su ga ubili, niti su ga razapeli, već im se pričinilo. Dok također kaže već ga je Bog uzdigao sebi. Dakle, Islam ne priznaje ubistvo i raspeće. To što se pričinilo, to je sada drugi dio priče. Prema islamskom učenju, Juda je taj koji je razapet, a ne Isus. Jer je Bog dragi je učinio Judu da ima izgled, dakle, lik Isusov i na taj način ga je kaznio zbog te svoje izdaje. A čak u Barnabinom evanđelju koje je nekanonsko za kršćansko učenje i ta teza stoji kroz rečenicu da Barnaba kaže vidio sam Isusa kako ulazi kod Isusa. Međutim, ono što Islam priznaje jednu vrstu uskrsnuća. Znači, jer Bog kaže u Kur'anu je naprotiv uzdigao sam ga sebi. Prema tome, zbog tu jasnih tih razgraničenja između propisa, odnosno učenja islamskog i učenja kršćanskog, nikakav nije problem za pripadnike islama da pogledaju, dakle, taj film koji ima izrazito, kako sam kazao, vjersku, misionarsku dimenziju sa jakim pokušajem, dakle, izražavanja tog duhovnog naboja i u tom smislu vjerujem da će on biti vrlo gledan. Sada bih želeo da pređemo na temu koja se zove odnosi između verskih zajednica u Srbiji, ali i uopšte na Balkanu. Pre svega zbog činjenice da je u poslednjih 10-15 godina za vreme ratova uglavnom nacionalno bilo izjednačavano sa verskim. Kažite mi, vi ste u vašim... Ja ću morati da vas prekinem zato što bi ostalo jako nedorečeno i ja bi se osjećao, što kažu, oštećenim, da ne prokomentarišem ovo što smo čuli u filmu, ali samo dvije rečenice. Može, izvolite. Dakle, čuli smo to da on nije uspio da prikaže vaskrsenje u onoj mjeri u kojoj bi mi hrišćani želeli. Ja bih htio da branim tu režisera i da kažem to da je to jako teško. I ja prosto ne bi mogao da zamislim kako bi to izgledalo, da prikaže tu pobjedu i u tome vidim glavni problem filma. Uopšte filma, ne ovog filma. I ovo što se tiče Jevreja, nekako me boli, jer ja mislim da mnogo volim Jevreje i mislim da ih mnogo vole Srbi. I to je mnogo puta pokazano. I mislim da Srbi nemaju šanse da negativne konotacije prema Jevrejima izvuku, odnosno izvući će čak dimenziju sažaljenja ukoliko budu ikako zaključak u tom pogledu izvlačili. Međutim, ono što bih htio da naglasim je to da su Jevreji i Isus i Marija Magdalina i Petar i Jovan, oni su čistokrvni Jevreji. I to ne smijemo da zaboravimo. I moramo još da kažemo, nije cijeli Sinedrion bio jednoglasan u toj odluci da se Hristos tako osudi, nego su bili tamo, vidjeli smo, i Nikodim i drugi koji su govorili nije u redu. I upravo u tome jeste problem bio, što je suđenje bilo nelegalno i što je bilo noću, što se nikad ne radi. I to
režiser upravo i pokazuje. A to su detalji koje ljudi vrlo lako, ne znam da li Marija Magdalina govori rimskim vojnicima koji slučajno ne nailaze, nego se i ne nalaze se tu. Oni to rade, kaže, tajno, noću. To je u stvari bila, ali i sav onaj narod, ko su bili? I onaj koji je pomogao da nosi krst i onaj koja hoće da mu da vode, to su sve bili Jevreji. Prema tome ne možemo uopšte govoriti o antisemitizmu. A što se tiče, dakle, u sljedećoj temi koju hoćete da postavite, i glavna je tema između muslimana i nas hrišćana upravo to. Je li Bog samac, je li Sveta Trojica ili nije. Tu se naš dijalog treba razvijati i tu je kamen o koji se on razvija. Ali imamo situaciju, pravoslavci imaju svoje pravila, muslimani imaju svoje pravila. Ono što je sporno bilo, katolici naravno svoje. Dakle, sve verske zajednice imaju svoje pravila kojih se pridržavaju. Ono što bih želeo da pitam muftiju jeste, da li činjenica svih ratova i kad god se desi neki sukob, evo imali smo pre manje od 2 meseca sukob na Kosovu, on se reflektovao upravo na verske objekte u Beogradu i u Nišu, na džamije koje su spaljene. Dakle, imali smo paljenje srpskih crkava na Kosovu i odmah refleksiju u Srbiji. Kako biste vi sada ocenili situaciju u Sandžaku među vašim vernicima? Dakle, da li biste mogli da kažete da znate, pošto vidim da ste reagovali prilikom paljenja džamije i rekli ste da ste vrlo ponosni na vaše vernike zato što nisu reagovali nasilno. Dakle, na koji način mislite da ljudi mogu da se obuzdaju u tako dramatičnim situacijama? To je vrlo važna tema. Ja se jedino bojim da ne uđemo u problem sa vremenom, obzirom da prelazimo sa teme na temu. I samim tim što ste pomenuli proteklu deceniju i po i sve to. Ali ako se želimo osvrnuti na posljednje događaje kao povod, ja želim staviti poentu na ambijent ili ono što prethodi. Mislim da je to ključni problem i to je ono čime mi moramo da se pozabavimo. Jer ako se ispune svi uslovi za zlo, onda je to dakle, sasvim normalno da se ono desi. I ja ponavljam ovdje da doista je bilo strahovito teško gledati direktan prenos kako se pali džamija. Ali istovremeno se osjećam izuzetno ponosnim što u Sandžaku gdje se nalaze najstarije pravoslavne svetinje poput Sopoćani, Đurđevih stupova i tako dalje i mnogih drugih gdje dakle niko nije napravio ni jedan gest neprijateljstva prema tim kršćanskim dakle objektima. Naravno, sasvim isto smatram da osjeća i svaki kršćanin i svaki čovjek koji vidi da gori i drugi, dakle, objekat, crkva ili manastir. Iako je posebno teško to doživjeti da za objekat koji, recimo, se nalazi u Beogradu, koji je preživio Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, sve balkanske ratove, sve prethodne potrese i tako dalje. To je ono sada što nas muslimane to zabrinjava. I mi smo imali jedan sastanak svih predstavnika organizacija i institucija koje djeluju među Bošnjacima, odnosno muslimanima u Srbiji i Crnoj Gori i usvojili smo jednu deklaraciju koju smo uputili na sve adrese, uključujući najviše instance vlasti ovdje u ovoj državi, kao i međunarodnim faktorima, gdje smo tražili više stvari, a poenta je bila između ostalog sljedeće. Tražimo od predsjednika vlade, od predsjednika parlamenta, od dakle svih značajnih relevantnih faktora u ovoj državi da nam javno odgovore na pitanje da li smo mi u ovoj državi bezbjedni. Da li mi možemo, mi muslimani, dakle da li se možemo u ovoj državi osjećati sigurnim? To smo pitanje sasvim opravdano postavili jer paljenje džamija u Nišu i Beogradu nismo doživjeli samo kao atak na te dvije džamije,
već upravo ono što nas posebno zabrinjava jeste pitanje zašto posle toliko stotina godina. Dakle, ako smo imali izazov rata u Hrvatskoj, pa Bosni, pa potrese Kosova, dakle rat na Kosovu, pa onda sve to ostalo. Dakle, tada se niko nije to usudio. Zašto sada? Dakle, to nameće mnogobrojna pitanja. Dakle, naravno mi možemo tražiti odgovor i po pretpostavkama i sa raznim analizama, ali očito i predvodnici srpskog naroda, kao i svi naravno drugi, ali predvodnici srpskog naroda, bilo kroz političku ili duhovnu dimenziju, treba da postave to pitanje. Zašto se to baš sada desilo? Logičan odgovor koji se na prvi pogled nameće, znači prije je bilo možda više tog nacionalnog ili nacionalističkog naboja proteklih godina nego što ga je možda sada. Ali očito da su postojali neki izduvni ventili. Dakle, ovoga puta, ranije je to bila Bosna, pa Kosovo, pa ne znam šta sve. Sada su to bile džamije, odnosno, da kažem, tih nekoliko stotina hiljada muslimana koji su ostali da žive u ovoj državi. Dakle, postavlja se pitanje šta ako i taj izduvni ventil nestane? Šta će onda raditi ti nacionalistički elementi? Kada je u pitanju dakle, taj ambijent, ja želim samo da pokušam da povežem nekoliko tačaka u jednom trokutu za kog ja tvrdim da je to glavni, da je to ključni problem. Dakle, imamo aspekt dakle, vlasti gdje dolazi do neodgovornih ili neodmerenih izjava. Počevo od te noći kada su bila ta tragična događanja na Kosovu, dakle jedna euforija gdje očito idu emocije u prvi plan, gdje se mobiliše dakle, taj srpski pravoslavni faktor, vjerovatno sasvim opravdano u smislu reakcije onoga na Kosovo, ali očito odmah posle toga bez snage da se to artikuliše, što odmah pokazuje ono što se dešava u Nišu i u Beogradu. S jedne strane, naravno, ako to naslonimo na činjenicu da je šef Vojne obaveštajne službe, pukovnik Stojanović, samo par sedmica prije toga iznio priču o fundamentalizmu, o terorističkim bazama, o organizacijama, o vojskama, dakle, rekao 20 stvari, od kojih su 3 istina i 17 neistina. Pa posle toga imamo činjenicu da, recimo, ministar policije kaže imaju tamo neki vehabije, neki mudžahedini, koji za sada ne rade ništa loše, koji vole streljaštvo i borilačke vještine, ali ne bi bilo dobro da oni to upotrebe u terorističke svrhe. A onda samo posle nekoliko dana objavljuje se informacija, mislim na ovoj vašoj televiziji, da je po nalogu pukovnika nekog direktora Vojnog muzeja na Kalemegdanu su porušeni nišani stari nekoliko stotina godina. A onda vidimo u prošloj sedmici gdje Nedeljnik Vreme i onda isto dnevnik Blic objavljuju izjavu vladike Atanasija Jeftića, koji na nekoj duhovnoj akademiji negdje kod Valjeva, čini mi se, izjavljuje da su muslimani prljavi zato što jedu lo i tako dalje i cijelu priču ismijavanja i izvrgavanja poruzi islama i muslimana, dakle, izriče u prisustvu većine članova sinoda Srpske pravoslavne crkve. Dakle, ajmo sada, te tačke su... Ajmo sada da ja odgovorim. Ja ću upravo da završim, sasvim logično da ćete davati odgovor. Prema tome, dakle, ako imamo taj ambijent, onda poslije toga doista je mnogo teže ljude obuzdati i sprečiti i da naprave takve geste negoli da se ponašaju pametno. Preosjećen, izvolite. Pa vrlo je ovako spretno, što bi rekli, vrlo upečatljivo govorio uvaženi muftija, da bi rekao čovjek da je to sve baš tako. Prvo što upada u oči da on izbjegava da govori da je srušeno 30 crkava i zapaljeno 30 crkava na Kosovu, ali tako govori vješto, kao da je Kosovo u Zanzibar. Pa da i Zanzibar ipak bi bilo malo nezgodno. I čini mi se da tih 30 crkava i onih prethodnih 100 crkava nekako se tako majstorski, ja vam čestitam na tome, pokriju sa 2 džamije u Nišu i u Beogradu. Ja vam zaista čestitam, tu ste, vidi se, vrlo sposobni i vrlo ste aktivni za razliku od nas koji smo spori i usporeni i tako dalje. Drugo što se vidi
Da vi hoćete da se sad ovdje, kako bi rekao, nađete kao narod koji je vrlo ugrožen. Međutim, ja vjerujem da u Evropi ne postoji bolja pozicija muslimana od one kakva je u Srbiji. Ne zaboravite da je poslije 11. septembra su paljene džamije u Njujorku i da su paljene u Londonu i na drugim mjestima, što je živa istina. Treće, što vrlo Hvala što ste gledali video. Za još ovakvih videa pretplatite se na YouTube kanal Fit Keto Motivational. Hvala.